Kurdistaniye. شنوندگان روچان رادیو دنگه گلدن باشکودارین هجه ایرو 17 می 2025 اینیلی بروکسل ساعت نه لامده ده امن اوچین سرسی به پیشکش بکن دم آزادی ره براپویه. جوانان بانکر آزادی ره براپو جیانیه. پلاتفورما جوانین ولاد پاریس و ده 18 هیده لآمده مشکل دار بقه. اندام مثل جوانان یا هیده که استانبوله هیدین öz direktekileri meşe ağvi و گود جبو ام بشتاری مشا لآمده ببن امی سبه ناوچه استانبول سانجاک تپه بربا آمده و درکون ره. öz dilek وحد بیجه آزادیا جواکی گریدای آزادیا ریبر اپویه. بداویبونا تجریدا ایمرالیه و آزادی فیزیکی ریبر اپو جبو مه جوانان جیانیه. جبو و آرمانجه امه لسر سورین آمده بجون. özdilek بانک جوانان کرکو جبو پشروجین خوین آزاد ورن بو موتیواسیون ریبر آزاد ره تevli مشا آزادی ببن. نوبتا لمخموره 20 ترما 2023 با آزادی فیزیکی ریبر اپو هات دست بگیرن چالاکی به تبلیغون خلکی وارگی لسازی مالبات شیدان پیکا چالاکی نوبته یا 820 روزن خواه تشکر دوری کوما 306 گر پشتی مراسم دورگیرتن نوبته لسر ناو کوما 305 نهان کاجین گزارش داخویانی خواند. یه کوپه کاره به دنام اجواکی ده دنیای بده گوهرتن و گوهرتن مزن بده چکرن ریبرتیه امجی وگجنن جوان حتی کو زیلان بریتان ام جمره دیار کریه ام هیا داوی لسر بمشن و هیا کو ام آزادی فیزیکی ریبرتی نبینن ام هتم دنابا تکوشین و برخوادانی دبن جن جان آزادی جن جان آزادی جن جان آزادی. İbrahim Şeyho گوت اگر دور پیچ و ایریش دوام بکن و روش هین بهتر نباش ببه. رهبری رخصت مافی مروان یا عفرین İbrahim Şeyho تکیلداری زخت و ایریشین حکمت شامی ین لسر عفرین شیخ مقصود اشرف یاخوی. شیخو وحد بیجه. نزیکاتین دستلاتاری دمکیا شامی یا لهمبری شیخ مقصود اشرفیه نباشم. evjite واتي ابن پیکرنا پیمانا ناوندا مجلس تاقین شیخ مقصود اشرفیه و دستلاتاری. دمان demede cevate bin pekirna peyman adına berare ve beriya khoser u deslatariya şamede armanca deslatariya demki ya şami valakina her du takhane u ve siyasete ji leguri daxwaza Türkiye dikem komen erişkar yen veki emşat u elhamzat gireday Türkiye'ne benden kontrol ile derdora taxan danine u erişan pektine meservan benden kontrole işkence lejineke jikirine deslatlar edem ki yaşame ji pedengdimine efjite vataya ku komen deslatlar edem ki yaşame ji veke çeten gireday Türkiye hareket dikem deve deslatlar edem ki yaşame bizane ku mecbure leguri peymane ku zekirine tev bigere urili berkomen çetin gireday Türkiye bigere eğer veneke mesuliyet u suç dikeve süteva مجوان کسکی جالی پلیسان و حتی دور پیچ کردن مجوان کسکی ین کوج بو خباتکارین جمعوری ین به فرمان تیبه جکار هاتو بون درخستن دیسا و گرن سر کار خواه دسیزی جوتمه ده جامده بر به انقره و مشیان هاتیار کردن مشوان دروجا چارمین ده دوه گیشتن انقره مشوان لانقره جالی اندام و برین سندکاین اوگل کسان ولی پیشیا ناوندا گیشتیا سسی هاتن پیشوازی کرن پولیسان خوش پیشوازی کرن آستنگ بکه لی گرسه به برخودانه گهشته
مشواران پیشی آوای سیاسی کوفت گریدان و پیش خواستن بر به وزارت داده و به مشن اولور داخویانی که بدن لی پلیسان به بهانه چوینا بر وزارت قدخیه مشوان آستن کرد. لافسروک ACP و سه کسندن 69 سال جزا هات برین. دانشینا دوزه هفسروک پارتیا سوسیالیستا بندستان ACP هاتیجه دنیز اکتاش نوچهیان آژانسا نوچهیان ETA Ebruyiğit Mert Unay و Nurcan Gül Budaklı çardemin dadgeye cezaya giren İstanbul hattiydi. Dadgeye ile hevseruki ACP Hatice Deniz Aktaş cezayı 17 sal u mehek le Ebruyiğit 17 sal u mehek le Mert Unay 20 sal u 6 me ceza biriye. Heruha le Nurcan Gül Budaklı 14 sal u 7 me ceza biri u eşkere kirina hükme veji hatiye paşkıstı. سرپیسکوپوس کبرس گوت ترکیه خال سر هرمه فرزیکه سرپیسکوپوس کبرس سیمین جورجو تکیلداری داگیر کریا دولتا ترکیه کبرس ج آنه فر آخوی گوت لگل کو ام داخوازا چارسری که آشجانه دیکن ترکیه نیزیک نابه جبو وجید و ام جخوره بکن آرمانج کول کبرس مرتاله که پاراسی نوا بکن ترکیه هر دم داگیر کریا کبرسیان تهدید که جخوره جین هاتنه داگیر کرن به کوچبرین جی ترکیه آنینه demografya hereme guhertiye. Türkiye çanda gelen Kıbrıs'e o şopen dirukiyen 3500 sal hunda kirin. Kıbrıs'da Asya'ya stratejik deyim. Veke çariyana bazırgani Avrupa, Asya ve Afrika'ya o xwedi giringiyeke ardegariye. Veke Kıbrıs en parçaya ki yeketi Avrupa'ya ne o şeyinin Kıbrıs'e jî دخوازه آزاد و سربخه بشیم. امتواته نادنه کو ترکیه چما جیانا هفریی و آزاد قبول نکه. ام دبینن و دزانن ترکیه بکیجان عاقل و منطقی نزیکی کردان دبه. آرمانجا ترکیه اوه کو خیلی سر هرمه توا فرض بکه. جبلی بشک قبرسه جبلی بشک قبرس Kurdistan'ı beşek Suriye'yi dagir kiriye ve hatta bu Afrika'yı leşkerin xoşandiye. Bu peymanen ku bi Libya'ya rekiriye digel ku ev ne kanuni jibin dixwaze ve heze nişan bide. Dve cihana azad peşiya Türkiye'yi bigire. Eğer cihana azad ve neke parasneke terker u cihaneke ideal çenabe u kes xwedibin evlekariyete nabine. Kurtulmuş o endamın komisyonu ve şaradariye Ahmet'e ziyaret bikin seruke meclise o herek endamın komisyonu kul meclise hati avakirin ve irul Ahmet'e bin. Hatrakanlı kuşandı ve biçe serdana şaradariye Ahmet'e bidaxuyene keragan ku kurtulmuş o endamın komisyonu ve verin serdana şaradarin me sarabuca kuduan hatun hazanı kuşandı ve iru saat 4 biçe serdana şaradariyan Deyri şalideci hizen hükümeta demkide hejmara miriyan derket pencan. Pişti du endam o jiber birina xwe mirin bilançoya kuştiyen erişa bi matin ya lideci vasayı tekeleş keriye ya hizen hükümeta ve göz alise Seriya Derazor meyadine derket pencan. Seriya giştiya dına bera bajarın Derazor u meyadine de nezi günde seilo yeruşrat Derazor maynek ku kesen nasıl serre çandı bun bu vasayı tekeleş keriya hezen hükümeta ve göz al Suriye'de takiyabun. Navinde çavderiya mafemruvan Suriye sohre ragahandı boku nenhasen ku mayin serre çandı bun je şanin ve şartiyen çetin dayişene u dest şankiri bunku jiber rewşa xeter abilindaran xuyaye hejmara kuşçiyan zide bibe.
نتانیاهو گوت شر لغزای و هرم هین بداوی نبویه. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیار کرد که شر لغزای و هرم بداوی نبویه. نتانیاهو دیار کرد که اسرائیل دژبو پیکارین آرمان جنخواه جوی شری هر تشتی پیوست بکه و گوت دژمن اسرائیل زانین که کیل دژ اسرائیل درکه و بردلکه گرام بده. پشت راگهاندنا تفگیرا حماسه کوه تواهی جنازین رهینین کارین خواه بگیهینن و گراندن نتانیاهو گوت او بریارن کو همو رهینه و گرنین. حماسه بر گوتو بو کو پیدویا و به آلوین تیبت هی کو جنازیان رهینین اسرائیل ین لغزای درخینه. بله گودان جمعن چند سرس به پیشکش کرن آنا خاطر ودم باش.